došao Čolić, Kvesić, Bogićević, Vasilić, Svraka, Nijema, Bekrić, Selimović, Adilović, Zajko, Zeba, Maksimović, Kajkut, slobodan udarac. Krunić šutira, Guša brani! 12 tu priču o Adanu Guši koji je, naravno, stupar su u svom 16-tercu. Bacuje Zeba Antolović, Bekrić. Nije šutirao Bekrić, Nijema, atraktiv. Zeba, dobar centar šut. Kakva intervencija Marijana Antolovića. Da li je Adilović šutirao u toj gužvi ili neko drugi? Sada ćemo vidjeti. Bekrić ide izvesti korner. Čini mi se... Sada prekršaj Adilovića za žuti karton. Start s leđa i prvi žuti karton. Došao je tu sada obračuna sa Predragom Stankićem. Bio je daleko od mjesta događaja starta Adilovića. Adilović. Stajić. Evo sada možda opasnosti. Ide Zeba. Može li stići Zeba? Velika šansa, Bekrić, bit će korner. Zeba, dobar centar šut, Adilović, bilo je blizu. Poštovani gledalci televizije Bosne i Hercegovine, još jedan srdačan pozdrav sa stadiona Grbavica. Golovi koje su primljeni nisu imali zaista nikakav utjecaj na igru. Evo sada Bekrića, Bekrić šutira, Antolović brani. Sada žestok pritisak plavih sa Grbavice. Čolić. Tu je Marković, komadant, Nijema, atraktivno, Lijepča, Knežević izbacuje. Zeba, ovo može biti opasno, Zeba u zoni šuta, Zeba šutira, pogodila je lopta tu nekoga, evo udarca, izblokirano je ovo. Svraka u trku, nastavlja se pritisak domaćih, ali golova nema. Svi igrači borca su tu u kaznenom prostoru, teško je da prođu ove lopte uopće do golmana Antolovića. Sada Svraka. Žarić, slabo izbačena lopta. Evo udarca, nema opasnosti, strka Nijema. Se sprema ući u igru. Ide lopta prema Bilbi. Bilbija, prekršaj. Prekršaj Jadranka Bogićevića koji ima žuti karton. Drugi žuti karton, evo još jednom. Sada ipak drugi žuti karton. Ipak drugi žuti karton za Bogićevića. Crveni. 75. minuta. Crveni karton za Jadranka Bogićevića. Za Gušu. Dobro spreman Bilbija. Pogledajte ovaj njegov trk. 85. minuta. Selimović. Antolović brani. I dalje opasno. Bekrić, nema gola! Najbolja šansa za Željezničar, 85. minuta, Bekrić je ne koristi. Sjajno je Selimović prihvatio ovu loptu, šutirao Antolović, bio izvanredan i onda Bekrić ne koristi 100% priliku. Slobodan udarac je za Mirsada Bešliju, minuta je 87. Ponovo su se svi igrači borca vratili u svoj kazneni prostor. Bešlija. Zeba, ovo su njegove situacije, ovdje Zeba može biti vrlo nezgodan. Zeba uspio centrirati. Zeba sada lijevom nogom, Zeba, gol je! Zajko Zeba, 87. minuta. Rekao sam, opasan je u ovim situacijama Marijan Antolović. Nije uspio zaustaviti ovaj udarac. Onako mirno, hladnokrvno, kao da se ništa nije desilo. To proživljava Amar Osim, ali siguran sam da je presretan. Gledamo još jedno. Zeba. Najprije centar šut. Izbacuje Knežević i onda od prve nespretna intervencija Marijana Antolovića. 1:0 sa igračem manje. Željezničar dolazi do pogotka. Da li pobjede, vidjet ćemo. Ušli su Kerla i Ramić i eto, iako nisu učestvovali u toj akciji, ipak je samo par sekundi nakon što su zakoračili na travnjak stadiona Grbavica
Domaći tim je poveo sa 1:0. Kajkut, evo prilike za borac, Kajkut, Njema u posljednjem trenutku. Prespor je bio Kajkuta, Njema i ovaj put, kao i mnogo puta danas na pravom mjestu, izbacuje Zebaovac. Grahovac, dobra lopta, evo prilike za borac, Gušo u posljednjem trenutku. U posljednjem trenutku veteran Adnan Gušo, na kraju Zeba izbacuje. Prošle su one 3 minute zbog ove izmjene, još nekih vjerovatno svega 15 sekundi će se igrati. Prava drama tu u kaznenom prostoru Željezničara u posljednjim sekundama. Nema vremena, Stakić svira kraj, pobjeda Željezničara od 1:0. Po viđenom večeras na Grbavici, ipak zaslužena. Domaći su većim dijelom, a ne većim dijelom, nego čitavim tokom utakmice kontrolisali ovaj susret, imali posjed lopte, imali mnogo više prilika i na kraju su ipak uspjeli doći do minimalne pobjede rezultatom 1:0. Evo tu je i gospodin Amar Osim. Gospodine Osim, prije svega čestitke za ovu veliku pobjedu. Ostali ste sa 10 igrača u posljednjih 15 minuta i postigli veoma bitan gol pred revanš u kojem će se, čini se, ipak sve odlučiti. Bitnije od rezultata je, mislim da je ekipa pokazala karakter, da je s igrače manje nastavila igrati, malte je normalno i nastavila vrši pritisak kojeg smo vršili drugo polovrijeme. 1:0 je dobar rezultat za ekipu koja zna, a mi ćemo pokazati Banja Luci da li znamo ili ne.